auxiliar. 4 años lleva de traductora en particulares y aquí estaría 10 años y 10 meses. Recibamos con fuertes aplausos a la señorita Juana Verónica Juan Virgen. Nos da el papel, por favor, Juana Verónica Juan Virgen. Kayo kinabi Jesus Ulkalon warkane kaya Yung tulko taftol yakawat Tulko Diyosan Mi man pa Silap no kabi Tishon tishinat ko Diyos Yung talok ko kaya sata Tolok habyok yulan umami Kinakane Kumasanin ton kabe Panekoma Wat kaneyet kolbanile Sa pinalbay ko bisa Karsiyakon Kip ko kiskula Win ko mang Kalgin ko kuibani Kumasanin ton kabe Panekoma Warkane yan kolbanile Sa pinalbay ko bisa Karsiyakon Igip ko kiskula Yin ko mang Kalyin ko kuibani Di sinach ko Diyos Yung talok ko kaya sana Tolok habyok yulan umami Ginakane Sa kanok ko ng puso Kumasanil ton kabe Panekoma Warkaneyet kolbanile Sa pinalbay ko bisa Karsiyako Yip ko kiskula Yin ko mang Kalgin ko kuibani Kumasanin ton kabe Panekoma Warkaneyet kolbanile Sa pinalbay ko bisa Karsiyako Igip ko kiskula Yin ko mang Kalyin ko kuibani Juana Verónica Juan Virgen.